kami pinilada and asik bersama sama. Edison Tobi. Para kami efektif sih kan? Ada tuh. Jonathan Sila, kami kami efektif sih kan? Sampai non jadi kami tengah pilih dan kasih amat. Amen polipon boleh. Ada tuh terang, third heavy, takiram terang. Gambura teran, ajoy romhan, nate terobi, charne romhambi, muhuri, be, sangwai terobi, ton hanse, ombuto bibi, botom hanse, jubin kro, obi, jem romhan, oliram romhan, jina krobi, roton hanse, maleram hanse, kace terobe, rogan teran, junis romhan, seson hanse, romen hanse, Kamson Rompi, Langodu, Raju Topi, Borderi, Sonjoy Hanse, Jengbe, Himon Singh Pro, Dorsing Pro, Kamse. Mana ram milih kecil yang aku waral long itu langsung dolong hengo dak sudam tang jun efrik hengo dak aku tak alam nang likuan step laso dolong kain dok mandi aku nilai keteng boleh lo kela mesin nilai panang kan lo lapen ngira tu menang to lo lapen non pare khana lo tar bijang lo mungkring nang le long tel ayah seng deng klaim penjiban se puri pan Non kita bang 26 MLA aku tak kosong lah kan tinggal tu di 6 lo ratum pimahir jeme lake munit ke ratum masih hokpet kami klaim ma ratum sing saji lagi Nasi ratum ma kang saya aja kong do kargeng long ratum si nasi kang saya aja kong do si pusi pini long karat truck emisi dame nili leadership penjokta BJP party emisi yang se MLA long po dame long ti dame lada ke BJP MLA yang se MP da BJP MP nasi ratum kecini lo masih hokpet sayang dengan klaim ma kacing thura sayang dengan penceng long autonomous state dame je lapor pruple pin pen Jail tu MP dame parlimen long alhamdulillah cara teng ben gitu no tapi MLA tu dame Dr. Hi Bang boleh joining ini. Boleh kita lihat. Lagang dong, solo BJP lagang kongres voting babaja. Tapi kok ini lahan kok ini BJP gua memang indoor adalah no mereka tahu ini itulah MLA election dari nanti kandidasi sedang apa? Mama, jangan di MLA election orang kena menjadi konflik itu lah. On that kena nang sama hai bot apa namanya ada itu.
ada potengan ka apa ini kan dah beda begini pun tu kau.